kichai ninung lam to kisamkai nitin wanoi hamsina so jingho kita lang na channel ahi nang dia apat na ahile subscribe in lang notification bell click in maban am wanoi hamsina thilse gimnai ho ihin la jing thaina liu chule pai bo de magul thun sa ho so hin mu chin thai liu ahi achai chan anaven pathini ne mapui jing taw han. Vamos a ponernos más atrás. Miren la cantidad de agua. Esta es la cantidad de agua, miren señores. Cantidad de agua. Vienen los palos, las ramadas adelante. CBS Canal 33, transmitiendo en vivo y en directo. Cantidad de agua, señores. De esta manera está bajando el agua en el río Tierras Blancas. Miren, miren, ven. Es la mayor cantidad de agua en este año 2025. De nuevo el agua. Olha aí o absurdo, ó. Avenida Caxangá. O absurdo, olha. Tudo alagado. Tudo alagado, olha. E isso aqui é só um dos pontos. Muitos. Eu estou falando de dentro de um restaurante. Olha só como é que tá a situação aqui, ó. Cheio d'água. Isso aqui foi durante o dia de ontem e hoje pela manhã, então subiu muito rápido a água. Olha só como é que tá a rua. Nem mesmo aquele ônibus que estava passando ali conseguiu, acabou ficando ali no local. A gente nem consegue chegar ali porque ali tá muito transitáveis. O Recife chegou a registrar 271 quilômetros de engarrafamento. Em dias normais, o congestionamento chega a 180 quilômetros no horário de pico. Todas as estações de abastecimento onde passam 120 mil passageiros por dia fecharam. Outros serviços, as aulas, os clubes da Paulista e Jaboatão dos Guararapes, no oeste do Recife, o rio Pior transportou. Ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! پروازان کوچه داغستانی
توجه مسئولین عزیز استان گیلان و علل خصوص شهرداری پیربازار. الان اینجا پیربازار والا بارونی هم نیومده از دیشب تا حالا، یه باران عادی. این رودخونه اصلی پیربازار. ما امشب هم ادامه داره این بر. جریان داره و تمامی ترازی انرژی انشالله با رعایت زمانی
这不是在爬。消防队的多来几个嘛，哎呦，我觉得本来呢。纯手工，任务重哦。纯手工来刨，根本刨不出来。你看，这个风凉，黄来就在山脚边那里。大家好，把这家人的头像。早的时候政府不那个发言的没人管，你看现在我妈去找人，什么叫人全懵了？还有啥子？全部我妈的，有老婆来看过没？全部完了，都山坡嘞。这种活活哟，招好多人哟，房子一推啊，人一跑招了好多。